that Gumunang So Land Side Law, Land Protection, Landowner Rights Protection Committee, Ejekpen, LRPC, Beneditum, Kan, Isi Chok, Mataki, Anniversary Law, and also Amanitum, adopted si Maji, Kempetinitum Ching, si Mai Judet Pen, Putot Kerake, Amai Gangi, Namitum, Nang Fating, and Nachatong, Atekeman, Nabu, Nasabi, Franci, Tumba, and Rights Protection Committee, Internet, si Pini itu langsung kami si kecok Arni itu people si kemen kami ini nanti so alam cipang lalu so nalo itu dah bukan angka lo itu tanggung jawab bukan itu dah komunikasi kami truk tu borjan suruh putar geopani nidip lapen luar bagri lapen bukan si labang so la komunikasi truk alo itu ako kitihit dun ako mo isado so ako mo isado na so nalo ili dun la longli ako tabang ili dun da po ili dun ma api kaya putong kepen itu dun longli ako ta kilong kaduri alam sih kita sih ini dun ini labang so LRPC pen itu yang kemarin umilo kasi hula bangke lason lo longli jongsi ili tum dulu sistem ini tum labang so alongli ajongsi itu atau komen sabi itu longli ayam ku sambil cipuna kaso ili tum mina longli itu longli apota atau komen lain boy ili tum awi pute ili tum anak kato rabang tupik lo ate ngomong bangke awal longli apata pinangan long magel itu akinang so pukul jadi itu lah so apata ke itu ada longli ke cirai pan lason pan cot kali si lason isi langangan pini karbing lomong pomosa ke tene not only that bukazang eli pandit kali pini itu tak teglong borpung tarpung pen bang set dak ai rui nang dubo buat sabe kota panantikan dak kota kecelong bang akira mo dak yaru mondol tu kumat mo cok cilong nili jonda ke pete mo la cok kita bila tu bang akan cok pon bede po cidaman tu lake pini pen alam kali lo ajak ringkui pen alam lage si pula su along pacera pondok lo lata isi lo lapen hula isi bangal lo ili tum non kesulibon isi udang lo ko forlen lo stabi ili tum heglong lo pambar kami pulang lo ili tum ta doboka tu demapur road lo ili tum ta forlen lo sabi longli hempu wek ka tum jindu longli alam cilong le mate competition cilong le dopik piniani itu teglong case cipi sero itu dah bolu kacelong dah aku wala tak aku along le pudung dipin atau bangka aku anam lo bolu dopik lasi non langnam nang ni nilitum source kilometer yang bolu bukan di anak kami non 39 kami nasami lakukan kan foreign banki kusini tu arjulong lasi itu laso alam sameni tum iketini pajir mi pon itu labang solong pini nili tum ke theglong bangke umami dalal tum bangke hala dongli pata ka bino ta doge tum panglung dam si anam si lason panglung dam si la tum pata nang klep ibu pamen pe tum kichong kujo ke lason tu piklo kusini tum theglong mate ni tum arjulong si nili alang itu han tipu gam tum labanso ni tum LRPC pen alang tum han gam tum mangai nang itu apat leklem tu kami labanso sai kana tum jiwo no kali ni putang ke ni tum da LRPC ahin pen ni tum ni tum retarded si ni tum nepji alang tum han so tak inside si
bini le unde posame nili tum labang so meses helong lo pulutan dengan tum labang so asai mo bang tona mo sendiri ala do kami pacini me pen dat dutulan komoise si bangke lalo long le hem kuwek atu mo bangke labang so tuar non from prilong kami lapu bokasan le ang bangke ahem kuwek tu mang jelong wek ni lalu kisah nili tu komiti pen ini lah bangso amai pen itu lepas ini kan tu pen isi apa ni lah lalu angtan pen kan pen urusan kan dalal mati mafia lah ada tu mabang apa nak dimplong ni tu pegne lapen ke momentu ni kan itu peg kete nasi alang itu sami lah bangso dalal kamu alang tu GOC lapuna pangai pangade ni lapente da nini tum na kabangso era keme pen tum ke pachinga tum subang isilam tibang la no GC authority atum ke claim kita mate a open aside kiting kelang dun pe media pa LRPC mate check pen LRPC lo Land Owner Rights Protection Committee ahin pen cingwai cingsai kami patoji lapang ini tu lata isi poin lapen aku laso putra keklaim kita kitchen land dari Menkapura Timur dari Pinidap nang itu kira-kira yang pen cepakan penggantung alam mati dari untuk kalau RPC ya ini cepatlah penggantung alam dalam si KBR itu kota ko necessity bang kini komplik lain kita be not kaya kacilar apora ko political party satu that council punon by assembly punon by parliamentary punon setabe karbian mo ban sponsor project nang ipido piglo kaso di mo longley most probably longley kaso in lo sinon for example pini airport pan punon ba solar project pan punon matenon na pole na pan punon setabe non kaya sa ibang pini panglo setabe ili to bakaya tombang kedam aprang a generation at tumabang kota ko hormubang ang importance ki PPA joine piniar ni ini to ko alma a value kelong niya tenga ba ya value pinidan to ro ba ko mani ke that ningkat paro sa ko ke den kan do ko protest tame longle kota ka beda joine pen alang litung alang operation nang ko protest tame alang litung mapanaban so len position ang pen ini compensation tamanya tak kami gelong lihat yang kami itu kok hal ini asli lahai ka pawai dia pan monoti kota por mubang ke non ani ke si documents ke ana necessary documents saja laso pena joni ban tang monoti akan apa pawai dia tangi ko so ka cara kom te ia pan abang si laba so message ke pale dia pan ko jadi pen sila bang so mabang ke mang tangtek lo peningan yang ingkang si pleng lo kasi laso amay nang penamasi nili ansong materi karbelong termas council apan kami kacining ripon betul kan tumapan kelalo si non along sona project along kap karbelong dekar kita mau dekar parlo polongan ke genuine atau mapan ana bangke alang tu mapan bangke justify je pansi tuning rilo jadi hal komane anggong dalal kaciyok tun jok aja ni pen alam itu kana hok tokok kulo tante alam itu kan justice di pialong alam itu kan jeradun po sini di kabeng ngom termas konsil kan setami ning cetek padu kono si wajilan ani dadat non ketando elitum kapi arong elitum la LRPC atau pen jalin si jadi teman longley seminar program sistem ini tu sedang konjung panel itu kacing wai megdo, lalu kalau ini tu kita ambil alongan sistem orang ada orang sarjun sistem
nangacek tu di pan alami tumpen lancas nabire tumlong koniglo. Si la non dasimet pera bangke non la Asian Highway 1 mate national highway 39 along foreign and lewek tu bola make aholo. Lasi labangsu alam muda ke damtang anikan 2022 September 2 ani nilitum karantia mai ke pas andaman solo karantia mai ke paus kami nilitum warno je da komani dalali tu mabang komani kota ke dan board lan komani tungge eksonia pata cholan advantages to pen alang tu mapan ke bai chokai pen abang alang itu pinia miadina solam pipo nang itu nilitum 50% ng pinang kulaya lahay alam kacukai pen nang itu labang selesai kedai ngabangke ington ko si mimu ate nilitum pen kacukai dong si nang itu labang selesai alam nilitum kelong lo le pulo tante labang kedai nilitum sitame isibak eksono bangke itu nang kokko terus sobang sa nilitum bangke konglo si ini so, may long na kayo, yung tape on na sa ito.